Thobela, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka ngaka Ramabulana / Gogo Makgabo. Ge ile re ke mathomo tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela ebile re gopela gore o subscribe, o kgote notification bell, o like video tša rena, o share video tša rena le batho ba ile gore o ba rata. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretše go tšona. Ke a leboga. Go na le story se le gore ke rata go se share le lena, ke se sengwe sa di-story tše e leng gore ke rile ke go ka tšona tša nthatša pelo. Ke story sa nnete, ke ntho e le gore diregetše ka nnete. So a ke tlo bolela mabitso a mafelo goba mabitso a batho bake e le go ba respecta, ke tlo no ba thea mabitso, ke tlo no mo thea lebitso, okay? So story se ke story sa monno ba re go ke David, a re motho yengwe lebitso le re kena David. David ke monna lekgowa gomme o dula mo la go la America in one of the states. So ke setse ke boletše ka di-story tše dintšhi gore go na le makgwa e leng gore ba dula at the farms goba nka no re dinagamagaeng mo e leng gore go tšele gore ke tlhathing akere ke gore ke nageng ke tlhathing mo e leng gore o kgona go hwetša diphoofolo tša mehutahuta tša go fapana, mo e le gore go na le di-bears akere go na le di-wolves, go na le tše dingwe tša diphoofolo tše gore ba kgona go di tsoma and then ba di prepare ke dishebo ke dinama tša bona akere. Most ya makgwaki a se taba tšela tša gore ba sokotše or šwang, mohlomongwe ke batho ba no rata dilo tša ditemo because go tšele gore ba na le diruiwa ka mo gae, ba na le dikgomo, dipudi, dikgogo jalo le jalo. Wa tsaya go nna toropong ba ka se dumele ka ditoropong tša mohuta oo, so ke batho ba ile gore ba nna mo dinagamagaeng gore ba kgone go rua diruiwa tša bona. So David o re o goletše mafelong a Naue akere mo e leng gore ka gae ga ba ba gola ba dula le koko akere, and then koko le yena ke motho o goletše magaeng a Naue, and then koko ka nako ntši o be a ba botša ka di-story tša go tšhoša, a ba botša gore go na le nto ba bitša gore ke a wolfman, ke phoofolo e le gore ke half wolf ke half motho. A ba botša a re le se ke la boa gae mašego, le se ke la sepela mašego, le se ke la ya ka tlhathing le ka ba mosegare ka gore wolfman o tla le tšea. So koko na story tše ntši tše a ba botšeng tšona le tšelo di diragetše ga ba gola mo e le gore wolfman o be a ya a utswa bana ba batho nampile ke gona e ba mmone ngwana gona ba ka sa tsoga ba mo humana. Ene ga a tlhalosa David o re ga se koko fela ka mo gae a bego a ba botša di-story tšowe, batho ba bantšhi gana mola motseng wa bona ba be ba di bolela di-story tša mohuta owe. Kore mo ba nnang gona kgwetšele gore motho fela o na le jarete e kgolo-kgolo, and then go tloga motseng mo a dulang gona maybe go ya to the next house mohlomong o ka sepela di-kilometera tše mmalwa tša go tsebalega. So kgwetšele metsi a gona e kgole le kgole, ene mo ke ge le strata ka mo ke ka jarateng ya gago ke ntlo ya gago ka morago ga jarata ke tlhathi. That's why go ba le diphoofolo tša mohuteng oo mo e le gore le ba dirile ditrata diphoofolo tšela di kgona go epa ka mofase ga ditrata tša tsena ka jarateng, tše le gore di kgona go fofa trata tša fofa ba bile tša gagamola trata tša kgona go tsena. So ke ka mokgwa go tšeng ka gona ba tseba taba ya wolfman gore go na le ntho ba re ke wolfman e utswa bana ba se ke ba sepela mašego ba se ke ba ya ka tlhatheng. And then go tle nako e le gore David o gotše and then o nyetše mosadi and then ebile ba na le ngwana ke ngwana mošimane. So story se se diragala ngwana wa David a ena le 9 years, and then go bile nako e le gore David o ile a reka ntlo ya koko a mo rekišetša ntlo, then David a thoma go dula kua le mosadi wa gage le ngwana wa gage. Okay, David o ba sena a permanent job, o ba no ke perekela di-piece jobs mo e leng gore kore o ba dira di-trades tše ka mokana ga tšona. Kae ge ba re mechanic ba kgona go mmitša a tla thuša lokiša koloi yela, plumbing ba kgona go mmitša a tla a dira plumbing ewe, painting go ba nyaka motho wa painting ba molata a ya penta, ge ba nyaka motho wa garden ba molata jalo le jalo. So David ba re e be se gore wa sokola akere ka baka la gore o be a kgona go fitlhelela dinyakwa tša gage. Ra tseba gore ka mokana rena mo lefaseng dinyakwa tša rena ga di tshwane, ba bangwe dinyakwa tša rena ke tsela tša gore hume re be bahumi, ba bangwe dinyakwa tša rena ke tša gore re be le ntlo a roof
a kere ye re robalang ka re ga yona re be le ntlo a roof over the top of our heads re be le mapae mepete diaparo re be le dijo. That's all we want a kere. So David le ene be le motho le gore o ba se a lebele mahumo a lefatshe o ba lebeletse go phela bophelo bo bobotse bophelo ba peace le balapa la gage as long as a kgona go provider for balapa la gage. Okay, jale ka a mangwe magwa le ena ke motho le o go je a ya di-camping mara a ntse a tseba re okay go na le Wolfman ba go je ba ya go tsoma diphoofolo ba ya ba thea ditlhapi jalo le jalo. So yena o ba no kwa taba ya Wolfman but yena ka matlho a mabedi ga senke a e bona. Wa bona ka nako nngwe ke ntho ke reng go no kwa batho ba botsa story ba re gona le ntho e so le so o ka se believe until we bona ka matlho a gago o ka se tšee ka bo serious until we bona ka matlho a gago and maybe nako nngwe motlhang o tlo e bona ka matlho a gago e tlo ba ntho le gore it is too late, there's nothing you can do anymore a kere. Okay, so go na le nako e le gore David at least mo ngwageng o ba re maybe 2 times or 3 times a tšee mosadi wa gage le ngwana gage ba ye camping ba tšee matšatši gona mole ba ka no tšea 3 days ba ka no tšea 5 days jwale le jwalo. Okay, and ka nako e ntši batho ba kere ba ya di-camping tša bona ne o kgwetse le gore ka nako nngwe motho ona o kgona go tsamaya a etse a ya camping goba motlho mongwe a yo hika goba motlho mongwe a ilo tsoma and then nako nngwe ebile motho o kgona go tsamaya beke ka moka goba even kgwedi ka moka goba even kgwedi tše tharo ka moka a sepela a ile camping and then ga setse ba ile ga namela di-camping o kgwetse le gore o dutse mo ke ena a campile mo ke a noši a gona batho ba ba mo gaufi le ena a gona anything mo gaufi le ena o tla ba tshwere school bag sa gage mo e le gore o tshwere tente o tshwere le dijo tše e le gore wa tseba gore o tla ba a ntše a dija gona mola tše dintši o tla ya a di bona pele ke maphelo a le gore ba a rata ke nana gore maybe ba rata go connecta a lot le nature ba rata nature too much go namela dithaba metsi jalo jalo ke nana gore ke a good thing because ba kgona go connecta to the mother earth ba kgona connecta to the universe especially motho le rona le dimpho tša semoya then moyola wa bulega le motho le rana dimpho tša semoya then the senses tša di ba very very strong because wa kgona go connecta akere spiritually. So le yena David o tšere mosadi wa gage that day le ngwana wa gage ba subelela ke na o tšele gore ga gona di-cell phone le other type of technology ga se dihledi ba gona so le sethunya ana sethunya se segolo go la ka se kgone go afforda sethunya se segolo se e leng gore go ka tswela phofolo e kgolo tshwana le bera a ka kgona go ithuntšha akere and ra tseba gore dibera go na le dibera tše e le gore di very nice to people go na le dibera tše e le gore di kgona go bolaya batho di kgona go ja batho jalo le jalo. Sethunya sa se tshwerego ke sethunya se senyane se e le gore se ba sethunya sa go thušetša e ka se be sethunya se e le gore se ka phološa bophelo ba gage so ba sepetse ba ile camping ba ile tšea 5 days ka moka ba fitlhile camping ke thapama ba fitlha ba tlhoma tente ya bona mo ba bego ba le gona ke bona ba noši a gona batho ba mo gaufi le bona ba campile gaufinyana le mo metsing mo e le gore go na le metsi nokanyana le damonyana gona mo la gore ba kgone le gona go thea ditlhapi so ba tlhomile tente ya bona ba topa dikgongi ba go ja mollo ba gorela mola ba dira dijo ba ja ba botsana di-story tše e le gore ba di tseba jalo jalo go ba monate until nako ya robala e fitlha ba ya ba ke thobalela. Okay, letšatši la bobedi letšatši la hlaba go sele ba tsamaile ba tšo kga metsi ba hlapa ba dira breakfast ba ja ba fetša David a tšea ngwana wa gagwe wa 9 years ba ya le ena ka gare ga tlhati ba ya go tsoma o tse gore go le soke ke ntela gore o ruta ngwanola a ke ngwana o na le 9 years ebile ke mošimane wa moruta o ipotsa gore wa moruta o moruta gore ngwana a be bohlale a be independent le ena in future a kgone go tlo ruta bana ba gagwe so o tlogetše mosadi wa gage ka mola tenteng a itseng mosadi la gore nna ke tsamaye le lena sepela le noši nna ke šala mo ke šala ke bala novel yaka so ba sepetse ba ile gana mola tlhathing and then ya re moletho mo ba thapama around ma 3 mosadi David a decide gore e re ke go kga metsi wa sepela o ya mola le damong lela o ya go kga metsi ga le mola le damong a ya go kga metsi o thoma o fila gore go na le motho o le gore o ntebeletše kudu-kudu o ntsepeletše ka mahlo wa thena mosadi wa lebelela mo e le gore wa fila o kare motho a mo lebeletše gore a ka ba a le gona
ga 10 a lebelela wa bona la mathomo ga bona se a se bonago o bona o kare ke motho akere because o bona mmele o bona maoto o bona matsogo jwale le jwalo nampile mara ga a lebelela sefatlhego wa bona sefatlhego sela se sa motho mara ke tsona ke tla re ke phofolo mohuta mang and then o bona matlho a phofolo yela ga bolela gore matlho ale ke a ma orange very very bright a le gore a tsepelela ene wa bona gore matlho ale a bontšha botlhale phofolela e bontšha e le botlhale kudu go phala le motho ka botlhale so mosala o re kwa a thoma go shia a thoma go tshoga a thoma go thuthumela jwale le meriri ya tlhogong e thoma go yema e thoma go tšhaba mosala ja paketa ga shimola a tšhabela kwa tenteng yela then ga fitla kwa tenteng o thoma go phutha-phutha o ipotsa gore ga ba fitla fela re santse re sepele ka mokgwa tšhoileng ka gona after ma 15 minutes David wa tsena o na le moro wa bona David a lebella mosadi o bona mosadi ga tšhoile kudu o re ka mokgwa tšhoileng ka ona o ka re ke fela bone spoke or something o thoma botša mosadi gore he molato ke mosadi wa motša re re santse re sepelagane jalo mosadi o thoma go tlhalosetša David ka phofolela e bonego phofolo ele ya go tšhoša David wa mogaletša gore o bone o bone bera a ona phofolo le re o bone a gona ntwe le re e santse go tšhoše o bone ke tshwere sethunya ke tlo le thuntšha ya tšhaba e tšhaba modumo wa sethunya se ka tshwenyega le gate re safe so ka nako we David a sanana ka wolfman yela bokoko ba motšeng ka yona yena o ipotsa gore ke gotse ke strong enough ke tla protector family yaka okay mosadi a batho mafelelong wa palelwa o pala go convince monna mafeletse okay o decide go no dula a ona ntwa tla go e dira ka monna ra re sepele a ona ntwa tla go e dira okay ba prepare mollo ba dula mollong ba tutela ba dira dijo ba ja ba ipsina mosadi le mafeletse bile o lebetse ka phofolo yela so ga tla nako ile gore ga bantse ngwanela o tshwara ke boroko ba morobatša and then ga bantse ba le kwa mollong e le bošego ka ma 9:10 ba bona matlho a phofolo ka molatlhathini ba bona re matlhwale a ba lebeletše ba bona re matlhwale ke matlho a magolo go ra phofolo ra ke phofolo e golo and matlho a very very bright a ba lebeletše ba re be le matlho a go tšhoša mosala re gane a re sepele monna o sa gana o sa ra wa se ka tshwenya le gate ke tshwere sethunya e no ba phofolo fela e re lebeletše e ka se le mo gaufi le rena o se ka tshwenyega okay go a fitlha nako e le gore ba ya go robala jwale ge ba bantši ba robetše mola ba sa tlhoya ka boroko ba thoma kwa di-footsteps around tente ya bona ba fela ba kwa di-footsteps tšeki o ka re ya le di-movetše mola re phakileng van ya rena gona baki ya rena gona kore ba kwa di-footsteps tšela di no move around and ba kwa sound kore this thing e dira sound ye nngwe kore ye le gore a ba ikwešiše mara se sound e kgolo se sound ya go tšhoša e no ba gore ba fila gore kore ka mokgwa e hemang ka gona okay until mafeletse bile ba sa kwa selo ba feletša ba ya ka boroko the following morning David a make sure a tsogo frogo gore a ye a bone motlhala wa phofolo e bego e le mo gaufi le tente ya bona a tšea pakete a botša mosadi ya gore o yo kgametse so ga a tšwela montle a bona motlhala ola o re o bona motlhala ola kore ke motlhala o le gore o tshwana le wa a wolf goba mpša mara motlhala o ke motlhala o mogologologolo mo e leng gore le yena e le monna a feleletše ga be ya loto la gage mola motlhala ola o feta loto la gage ka bogolo ya bontšha gore phofolo e bego e le mo ke phofolo e kgolo ene ebile ya go tšhoša a kwešiša gore mosadi a ka bona motlhalola mosadi o tlo tšhoga ene o sa tlo gapetša gore ba sepele a make sure gore a khupetše motlhala ola a o khupetše ka mabu mosadi a se ka ba bona selo a sepela ga metsi a fetša a boya okay ba tlhapa ba prepare breakfast ba ja ba fetša ga ba fetša David o tšea ngwana gage o re yo le ra sepela re ya go thea dihlapi ba sepela ba ya gona mola letamong le lela kwa gaufi ba ya go thea dihlapi ga ba ya go thea dihlapi mosadi ya David wa šala ana mola tenteng o sa šala a bala novel la gage so ba re mo ba bego ba le gona ga ba le mola letamong tente ya bona a banape ba kgona go e bona gabotse a kere ba e bona but not that much a kere and ledamo lela ke le legolo kudu ka mokgwa e leng gore David o be a sa thee dihlapi le ngwana gage ba dutše poleke e tee o gopole gore ngwana wa 9 years
So o tšere ngwana o mmeile on the other side of the dam a kere yena o dutse on the other side mo e leng gore ga a tloga mola leng gona ga ya go ngwana gage ke moedinyana tshwantse a o tshele le thabanyana ene ga a le mola yena a thea ditlhapi gona ga a kgone go bona ngwana gage ga a kgone go bona gore ngwana o safe goba ngwana go diralang ka yena mara mosadi ola yena ga a le kua tenteng o bonanyana ganyanenyana o kgona go bona ngwanola just a little bit ka re le metlhare e thibile ene o kgona go bona le monna just a little bit ka re metlhare e thibile. So David ana bothata o thea ditlhapi on this side ngwana gage wa 9 years o thea ditlhapi on the other side o lebelele ke ngwana o mo tlhatheng o thea ditlhapi a noši o kgole le papa a kgone bona na o diragalang mo ngwaneng and then go na le phofolo e le gore e letse sepela bošego ka mo gaufi le tente yona phofolo ba kgone go bona le matlho a yona a go tšhoša and then ngwana o na le 9 years well bana ba makgwa ba kgona go swima e sa le ba bannyane but ngwana o sa na le 9 years what if a ka wela ka kua metsing what if phofolo le ka tla ya mo attacka so David tšeo ga a di nagane yena le ga tete ke nagana gore o ba swantse ba a tšere ngwanola a dula gaufi le yena a thea ditlhapi a ena le yena ka gore obviously ngwanola a sa tla kgona o sa mo ruta a mo rute a dutse gaufi le yena e seng gore a dutse kgole le yena mo e le gore bile a kgone le go bona selo okay so ga ntse ba thea ditlhapi ka mokgone owe David o makala mola e gale gare o bona mosadi ga a tswelela ene a tswelela ka go phakiša ene a bontšha o kare o tšhogile mosadi le bile o thoma o kitima mosadi le bile o thoma go goelela ene wa bona gore mosadi a gage o lebeletše side la ngwana gage a leng mo go yona David o thoma o makala o thoma gore ditsebe nampile David o tlotse gore yena maleng gona a kgone go bona ngwanola ka baka la thabanyana yela le moedi ola so David o thoma o kitima jwale le yena o kitimela mola ngwana ola a leng gona David ga a thoma o tshela moedi ola gare o bona phofolo tsoko e eme ka maoto a mabedi jwale ka motho ga ena mosela ke a wolfman e tshwere ngwana e tšhaba le yena ka nako ngwana David wa goelela ngwanola wa goelela mosadi le ena bottom no goelela David sethunya sa ge bile se ka se direle ka selo David o ile a lebelela ge ngwana a utswiwa ngwana a utswa ke phofolo e itseng phofolo la e subelela ka ditlhareng le yena so gape mosadi David o eme tlhogo wa goelela wa lla o botša monna gore šala phofolo la morago e kitimiše o boele ngwana David ga a tsebe pele le morago gape phofolo lape ya tšhoša le yena wa itšhaba le yena ya mo tšhoša ka mokgoleleng ka gona ka moraonyana ba kwa ngwanola a sa goelela ngwanola a rile tu ge ngwanola a seno re tu ba kwa everything ka mo nageng e re tu ba re ka metlha go le kwa nageng go ka kwa diphofolo ka moka di gomola le ditselentsere ka moka tsona tše di leng kwa nageng di gomola le dinonyane di gomola le phefo e sa foka moya o sa foka metlhare e sa tšhikinyega o rile tu o ka re nako e eme o tsebe gore go na le a predator ka mo tlhatheng o tsebe gore go na le a cryptid animal ka mo tlhatheng ge ba bolela ka di-cryptid ba bolela ka diphoofolo tša go tshwana le di-dogman ba bolela ka diphoofolo tša tshwana le wolfman goba werewolf jwale le jwalo ge ba tlhalosa ba re ke phoofolo tše pedi ke dogman ke wolfman di a tshwana go di lebeletše difatlhego tša tšona di a tshwana di tshwana le tša dimpša goba le tša di-wolves mebele ya tšona ka mokgwa di bopegileng ka gona e tshwana le mmele wa motho dogman ke mmele wa motho e na le dinamana o ka re monna wa go gima wa go kuka ditšhipi e na le di-6 pack and then ya ba le maoto mare mola fase kua maotong a yona maoto a le a tshwana le a mpša mo e le gore e na le di-pause ge e gatile motlhala wa yona o tshwana le wa mpša just that motlhala wa gona e tlo ba o mogologologologolo mo e leng gore motho wa monna o motelele o e le gore o gotse o feleletše ga bja leoto la gage gaufi le la dogman leoto la dogman yo ba le legolo la go feta la monola ene dogman e na le mosela wolfman ga ena mosela le yona tlhogo e tshwana le
mpša goba e ka tshwana le a wolf ya ba le dinamana-namana o ka re ke bodybuilder maoto a yona a tshwana exactly le a motho mo e gatileng gona motlhala o tshwana exactly le wa motho just that loto la yona ke le legologologolo le feta la motho wa monna e le gore o motelele o gotse o feleletše. So this time ba bona Wolfman yela David bokoko ba gage ba bego ba mmotša ka yona ba mmotša gore a ska ya tlhathini gobane Wolfman o utswa bana. So today ke nnete wa e bona ka matlho Wolfman o e bone le gore e dirang o utswitše ngwana wa gage. So go rile tu ka mola tlhathini kore o ka re nako eme a gona movement a gona any sound ke tu gape jale ba thomile go tshoga ba thuthumela mosadi o nyaka ngwana gage. David a botša mosadi a re tsena ka koloing ka re ke nako tšele re bile a gona le ka di-cell phone tsena ka koloing o kitimele motseng o kitimele police station o bega mo maphodiseng nna ke tla šala ke nyaka ngwana. Mosadi ke nnete a tsena ka ra baki ya bona a kitimela police station a boa ena le maphodisa ge ba fitlha kwa maphodisa ba thoma ba ba sekiša ba bitša David ba botša David what happened. David wa ba tlhalosetša gore go tšweletše a Wolfman e fitlhile ya utswa ngwanaka ya tšhaba le yena. Maphodisa le ba makala go na le ba ile gore obviously ne ba sa tsebe ka Wolfman ba motšha ba re monna o tagilwe o fotšeng ba thoma ba botšiša mosadi. Mosadi le yena o sa tlhalosa the very same story o tlhalosa the very same phoofolo ye le gore David o e tlhalositše. Nampile mafeletšong ba nyakana le ngwanola šimoela ba kgonne o kry-a setupo sela sa ngwana mare ba kgwetše le gore ngwanela o tlhokofetše ngwanola ga ana letsogo le lengwe gore a rentse le ya mokgaotše letsogo ya tšhaba ka letsogo le letse ya tlogela setupo sela. Nampile ba tla le ba bitša di-ambulance ya ba gore ba bitša le di-hash gona mowe ka nako o mosadi ya David o tlhakatlhakanela mafelelo ebile o idibetše kore go bothata go boima go kweša bohloko. Nampile šimoela le ena ambulance la e fitlha ya morwala emiša sepetlele ka gore o be a tlhakatlhakane jwale. Hash ya rwala setupo ya sepela le setupo. David yena maphodisa ba sepela le yena ba ya le yena police station. Ga a fitlha police station go tla maphodisa a go fapana ba tla ba mo sekiša ba motšiša story se se tee over and over and again. Ka moranyana go tšwelela di-men in black ga ba fitlha kwa le bona ba motšha di-questions over and over and again. Jwale go ra gore David o ka police station jwale mosadi o sepetlele ngwana o ka mmošareng. David a tsebona go diragalang ka mosadi ngwana a sa kgone le go mmona o nokwa go thwe ngwana o so le so kore David o tlhakatlhakane jwale and maphodisa ba mo fe chance ba mmoša question e ntšhi kore question e tee gantši le gantši le gantši. Mafeletšong ba re wena ba re David o re kwe gabotse o re kwešiše phoofolo yela e tšere ngwana gago ke a bear ga se Wolfman ye wena o e tlhalosang ke a bear. Ga o ka no leka wa botša batho gore wena ngwana gago o tšere ke a Wolfman o tsebe gore re tlo ya to the media ra tšhentšha ditaba ra botša batho gore wena o bolaya ke jwala too much o nwa kudu mo e leng gore ebile o abuse mosadi yago ebile o be o abuse le ngwana gago ene re tlo tlhalosa gape gore wena o ba tšere wa ba iša kua tlhathini ka emi ya go ba bolaya. That's what you did ke wena o bolaile ngwana gago bare o tsebe gore o tlo nna mo tronkong for the rest of your life o ka sa tsoga o tlhala o sa bona mosadi wa gago ene mosadi wa gago re tla mo tšea ra miša sepetleleng re tla re o bolaya ke bolwetši ba monagano ene ebile o ka se boloke ngwana gago. So David a thoma a tshoga ga ana choice a feleletša a dumela ka kala gore o nyako boloka ngwana gage o nyako bona le mosadi yage ene a nyako phela for the rest of his life a dutše ka tronkong. So ya ba gore e segale mosadi yage a ba gabotse mare mosadi la ba rentola ile ya mo affecta monano mo e leng gore o ba kore e mo affectile monano kudu-kudu mo e le gore ba fela ba moiša sepetlele sa batho ba e le gore ba itekanela mo menaganong a ntše a fela a boa jwalo le jwalo go boena dipilisi tše le ba mo file tšona a phela a dinwa tšatši ka tšatši kore dipilisi tša di-stress tša a le very anxious a dinwe jwalo le jwalo gore a se ka nagana kudu le gore bošego a kgone go robala. So one day mosadi ya David ka pelo e bile bohloko so mosadi o kula bohloko kudu mo e le gore o be a blama monna wa gage
mafeletšo mosadi o ile a tša dipilisi tšela a dinwa ka mokana a tsona ka nako e tee gore an overdose gomme a tlhokofala. So David o bolela ka story se today ka o ka la re sa mo imela ntho e diragetšego ya mo imela e mo imetše for the rest of his life. Yena o kwele bohloko. So ge nkabe nako tšela mosadi a ga mmotša gore ke bone phoofolo e soleso a re sepele, ge nkabe a ile a theletša mosadi age ba sepela kudu ka gore after mowe bošego o kgone go bona mahlo a phoofolela o ikweile bošego e ntše e jika-jika mola tenteng ya bona le mola koloing ya bona. Frogo o kgonne le go bona mohlala wa yona eupša ena dirang a o khupetša kore go ka lebelelang ka nore the universe e mo file chance gantši gore a protecte lapa la gage yena a se tšee action. And then mistake wa mafelo a o dirileng keng ke mola a o tšea ngwana a ya le ena gore ba etha dihlapi a se dule le ngwana poleke tee a bea ngwana a ka mola tlhathing yela yena a dula ka kwa tlhathing yela. So o dirile diphošo tše dintši mare jwale ye ga se nako ya go pointa menwana ke nako ela gore re ke thute se seng ka yena. Akere re tsebe gore as re le di-parents we are responsible for protection ya bana ba rena ene go bohlokwa gore re ba rute gape gore le bona ba tsebe go ke protector ba seke ba ya mafelong a ke leng gore ke mafelo a ile gore a kotsi ba ka diragala ke dilo tše dimpe ka metlha ba tsebe ke protector. Ke nana David this thing e mo tshwentše kudu le gane jwale e sa mo tshwenya after le gola ngwana gage le mosadi wa gage a senke a hwetša khutšo to such an extent e le gore o ile a feletša bile a thutha le mola bego a dula gona a dula mo e leng gore batho ga ba mo tsebe to a new place. But go bohlokwa gore le yena a accepte diphošo tša gage gore a kgone go hwetša khutšo mo moyeng as long as a sa accepte diphošo tša gage gore ge nkabe mosadi a no tšela a re a re sepele a ile a sepela e le go protecta mosadi wa gage le ngwana wa gage nkabe dilo tšo today di se di diragale nkabe a le at peace right now. So ga at peace because ha kgone go owna di-mistakes tša gage instead le ga yena today a bolela ka story seke o pointa di-fingers kae maphodisa the government ba ntirile so ba ntreatile so but batho ba lebe go ena le bona lapa la gage e be ile responsibility ya gage. So ke rata re ka story se re learn something from yena re tsebe gore safety comes first and batho ba ile gore re responsible for safety ya bona re make sure ya gore ke nnete re ba protecte and le bona re ba rute gore ka metlha le bona ba tsebe go ke protect gore le bona ba tlo ba kgone go protecta bana ba bona in future. Ke a leboga ga ke tsena se tla re tshwara jang story seki but nna ena se ntšhitše pelo ke a leboga.